Ji bajarekî din yê Bakurê Kurdistanê dem baş temaşevanê nêja piştî Culemêrgê îro jî em li bajarê Wanê ne. Bajarê tekane yê Bakurê Kurdistan ku xwediyê behrekê ye. Gola Wanê hûn dizanin di nava xelkê Wanê de weke behra Wanê tê binavkirin. Bajarekî gelekî xweş e, bajarekî di aliyê geştyarî de xwediyê girîngiyeke taybet e. Bajarekî weke me got deryaya wê heye, ava wê heye, gihana wê, xwegehandina wê gelekî asan e li gorî deverên din yên Bakurê Kurdistanê. Lê bêguman hinek pirsgirêkên vî bajarî jî hene. Em ê di vê bültenê de hem behsa xweşiyên Wanê bikin, hem behsa nexweşiyan. Nexweşî jî ew in di vê xizmeteke zêdetir ji bo vî bajarê bedew ciwan yê Bakurê Kurdistanê bêkirin. Em li navenda kaşûnê ya geştyariya zivistanî ya westanê ne. Ev derwestan e navendeke geştyariya zivistanî ye. Xelk tên di nava heftiyê de dema ku dibistan girtî bin, dawiya heftiyan jî dema dibistan hebin, malbat hevî zarokên xwe tên vê derê sibê heta êvarî kaşûnê dikin, werzişên zivistanî dikin. Ji xwe mebesta me ew e di vê bernameyê de em zêdetir bala we bikişînin ser werzişên zivistanî. Me li Culemêrgê kir, em dixwazin li Wanê jî dubare bikin ji ber ku ev navenda ku hûn dibînin, ev navenda mezin ya kaşûnê gelekî xweş e, lê li gorî ku berpirs dibêjin hinek pirsgirêkên wê jî hene. Eger ew pirsgirêkên wê jî çareser bibin, wê bibe navendeke geştyarî ya gelekî birêk û pêk. Ji xwe têra xwe birêk û pêk e bi rastî hejmareke zêde ya geştyaran niha li virin hûn di dîmenan de jî dibînin. Hema xelkê rahiştine zarokên xwe bi malbatî berê xwedane vir, niha li vê derê bi kêf di nava vê berfê de kaşûnê dikin. Yek ji pirsgirêkên vê navenda kaşûnê ew e temenê wê kurt e. Çawa temenê wê kurt e? Berfa wê ne weke a Culemêrgê ye. Ango 4 mehan ser hev berf li vê navendê namîne. Ne heke temenê wê, lê di wê mehê de jî xizmeteke gelekî baş di aliyê werzişên zivistanî, di aliyê kaşûnê de pêşkêş dike. Bi dehan kaşûnvanên bi nav û deng li vê derê perwerde bûne, ji zarotî ve li vê navenda kaşûnê perwerde dîtine û madalya wergirtine, gelek xelat wergirtine. Ev yek jî bi rastî cihê kêfxweşiyê ye, ciyekî bi vî rengî ew qas xelk, ew qas werzişvan hatibin perwerdekirin. Me got wan xwediyê potansiyelek, xwediyê hêzeke baş e. Hem di aliyê aborî de, hem di aliyê geştyarî, hem jî di aliyê çandiniyê de xwediyê hêzeke taybet, hêzeke baş e. Lê mixabin tê piştguh kirin, xizmeteke baş li gora ku tê xwestin ji vir re nayê kirin. Balefirgeha wê heye, mirov dikare ji gelek bajaran bi rêya balefirgehê xwe bikîne Wanê. Derveyî balefirgehê bi rêya otobûsan mirov dikare were vî bajarî. Ji hemû bajarên din yên Bakurê Kurdistan û Tirkiyê otobûs rojane têne Wanê, her wiha têne westanê jî. Em ê hewl bidin di vê bernameya yek saetî de behsa geştyariya zivistanî li Wanê bikin. Mirov çawa dikare were li vê derê demeke xweş li vê navenda kaşûnê bibe serî. Bi alîkariya hevkarên xwe em ê hewl bidin çawa ku me li Culemêrgê kir, li vir jî em bernameyekî rêk û pêk ji were pêşkêş bikin. Hevkarên min dîmenên ciwan ji were vediguhêzin niha li ser ekranê. Dîmenên ku niha hûn dibînin bi rastî dîmenên bêhempan e, dîmenên gelekî ciwan in. Ez ê yekser biçim cem hevkarê xwe rawîn stêrk niha di nava xelkê de ye, di nava geştyaran de ye. Em ê binêrin ka wê rawîn ji me re çi bibêje, piştre ez ê careke din vegerin vir û li gel mêvanan em ê behsa Wanê, xweşiyên Wanê bikin rawîn. Ez tê me cem te tu dikarî ji me re behsa vê navenda kaşûnê bikî.
خلکی کو هاتیه وی دره دوی درباره ده چه دفکرن دمکه چاوال وی دره درباستکن ام تینه جم تکرم که بله راوین بله اما پشتی کرده دمه که بچنه جم راوین خویایه بچکی حتی دنگ ما دگیجه هف لوی ناونده دوره که دوری دسته بچکی دوری باجاره هنک پیوندین پرسکریک د پیوندیدان دجی درد که و تماشوان نیجا از این حال ور بالا و بکشینم سر گشتیاری مگو توان باجاره کی گشتیاری براستی هجماره که زیده یا گشتیاران جروشلات کردستان و ایران دینوانه لوی داره هما بیجه هر 14 سالان گشتیار جوان دوران تین لوی داره دما خود در باز دکن تین لوی داره کرین و فروتنا خود دکن از نها هنک آماران جواره پیشکش بکم اگر هفکارین من بین سر اکرانشی و گلکی باش به سال 2018 وکه نمونه اگرم جوی دمی و دست پی بکن 500,000 گشتیار هاتنه وانه سال 2019 430,000 گشتیار هاتنه وانه سال 2020 45,000 گشتیار هاتنه وانه 450,000 سال 2021 50,000 گشتیار هاتنه سردانا وی باجاری کرنه 2022 دیانم دبینن هجمار بویه 530,000 سال 2023 جی 700,000 گشتیاران هاتنه سردانا وی پارێزگehê kirine گشتیارên Rojhilatê Kurdistan û Îranê gelekî zêdetin peywa de jî geştiyarên Herêma Kurdistan û Iraqê dahata geştiyariyê li parêzgeha Wanê di salekê de ango sala herî dawiya 2023 de milyarek û 500,000 dolar bûye ku dahateke bi rastî gelekî baş e dwarê geştiyariyê de. بله تماشاوان نیجا مگوت دهاتک باش یا گشتیاری یا وی باجاری هیه لی اگر خدمت زیده تر ببه اگر بالا گشتیارین زیده تر بکشینه زیده تر وره ناس کرن و او هجمار دوقات سیقات خوزیده بکه جبووی اکیجی از اینها یکسر بچم جنب رئیس جودت özgökçe سروکی اکیتیا کمپانین گشتیاری تاخ شاخا روشلات آنادوله لگل منه تو بخیراتی برس özgökçe گلکی هم که خوشبون بیرو میوان منه لویجی خوش لوی ناوندا گشتیاریه سپاس هن میوان منه خیرات سرچاوا خیر و سلامت زور سپاس گلکی سپاس ام هنه کی بحثا گشتیاریه بکن لوانه چاوایه هونجه رازینه نها اف هجمارا گشتیارین کوتین وانه بدلی ویه ام حز دکن daha میوان زیده بینی یعنی دکتر دلی من نینه که ماسیه اوتیل ما 106 و 107 ودمی تجینه ام حز یعنی 106 حتی 107 تجینه بله ام حز دکن 103 اوتیل ما تجیبن لهاوین جی وسایه یا نها زوستانه تنه زوستانه هاوین 103 ام kapat دکن اوتیل بله بله لی پرسکریک د گشتیاری زوستانی ده هنه چما گلو مثلا ناوندی وی کاشونه یه اوی تیره ناکن یان رکلام آوا باش نهاتیه کرن خل نزانه رکلام آما باش نهاتیه کرن سروکی ما یه دولت زیده مجور نبونه وی مملکت زیده امک نانلیه ام سکتوری امکی دنیا ام زف خدمت میوان دانن ام حز دکم میوان ما زیده بینی مملکت ما مزم به gelişmiş ve Van serhatı da şehreke kadime behravi heye avaya şifaya zef nekhaşi ra şifaya egzemay ra
بو صدف را شفای آوا گلاوانی بحروانی امنها قیق مرکزی آبالینا هجی دبینن میوانا بله گلکی قربالغه جورا بله ایرو گلکی قربالغه جبرکو مکتب گرتین قربالغه یان هر دمی وصایه اتکیا مکتب جه هر دایم تقریبا وستان هانه بفر جی تزاد هفته ده روزات بفر کماسی بو dünyayı da isal kemasiye befir. Befir zede ve kayak merkezi meyvan daha zededir. لورد بیژن دبی تمن و دره زیدتر مهکه یعنی پشتی مهکه دی برفا زیده لور نامینه بحثا جیه کی دندکن دبین بلکی ام نقل ببن بچن وگو هیزن و ناونده دورک دن نزیکی باجاره در فتن چونو هاتن راحت ترن خلطکار راحت تر خو بکینه ور دبکو اف پروژه دمک کرد چه ببه بله پروژه دخویت دما اوا پروژه ویا وکی چکرن yanlış çekirne ber tavê ber rohê ronahiyê yamaca ronahiyê ekirine sibe tav dertê heta êvarê tav ser vê yamacê ye yamaca ku cigê tav nevîne daha baştir e girişa wanê daha nêzînktir quru başe emniyetin lê bikeşine wêrê quru başe em ser vê xevatkarin ew der baştir e ew dar daha çêtir e dem dirêje berfavê dem dirêje berfavê daha çêtir e yamacı yüzü daha çetin. İcab rastî mesela Luwanê behr heye. Bele. Ciyavanî xel dikarin werin geştiyariya çiyageriye bikin. Dikarin werin kaşûnê berf heye. Yani derfet da aliyê geştiyariye de zêde ne. Çima ew hejmara zêde ya geştiyaran nayê newanê çi problem heye ku Kemasî ulaşımı da em zef sıkıntıyı dibînin. Teyara nayê ne Teyarîme kemasî ne. Hene kemasî ne belê kemin. Tenê ji ku tên vir teyara ji İstanbul Ankara İstanbul Ankara İzmir Antalya Edenê tenê ji Diyarbekirê nayên weke nimune ji Hewlêrê jî nayê Hewlêrê jî nayê em sew ya zef mijûbin zef dixebitin ji İranê tên teyara İranê jî qismen hat çû ew jî nayê zêdetir Sînor deriyê Sînorî ye Sînorê tên belê teyarê me kemasî ne 2019 da 24 teyarê me hebû metropolan da hatine Wanê ve demi 8 teyare roy 9 teyare teni. Teyare milletimi rahatî biye, milletimi di keyf axir biye. Naxwazin otobüsa demek dirêj werin. Zaman bu insana kıymetli ye, vakit kıymetli ye. Roja cum'etin, roja bazarı roj tatile Türkiye'nin zanın. Bele. Cum'etin bazarı dizverin teyare da cihe ve meyvanı daha zede beni. Ev desteme. Çima teyara zêde nayên yani balafirgeha we hava alaniya we ne baş e problem diçi ne me de jî sıkıntı çûnîne nava 3-4 sala da Türkiye'de 4-5 hava alanı teze hatine çêkirinê Türk Hava Yolları sivil havacılık teyare filoxu pandemi vir da filoxu zêde nekirin yani teyare nestandin mevcut teyarî destê xwe wan seferê xwe zêde kirin bu ya kemasiyê me bûn siyasî lobiya me ne baş e diye hat teyarê me kêşan destê me standin birine şeherî başka weke kompaniyên geştiyariyê yên turizmê pêwendiyê we li gel Herêma Kurdistanê çi qasî hene ji bo birin û anîna geştiyaran belê em qedera 4-5 salan e kompaniyê Kurdistanê yê bajara Serhatê Cilemêrgê Wanê Mûşê Bilîsê em ser xewatin em îsal du cara çûne Kurdistan me îsal Kurdistan 67 nefer hanî Cilemêrgê Gewerê Şemzîna Çukurca ji bo bibînin çi heye belê me info programı ki bu kompanyê Iraqê Kurdistanê çêkir 67 kompanî me hanî Cilemêrgê Gewerê danaskirin baş bu tesîra wê çê bû tabi tesîra wê çê dibe mêvanê me daha zêde bûn hinekî riya me ne baş e niha demê xelk ji Duhok û Hewlêr Silêmanî ji Helepçe ji bajarên din werin tekane rê deriyê İbrahîm Xelîl e ne wisa ji bo wernevir Cilemêrgê jî Serzêr deriyê Serzêrê Serzêr Kurdistan ra daha nêzînge bo me Xelîl İbrahîm 500 kilometr daha zêde ye belê Serzêr hinekî riya wî çetin e hinekî ku yarê Iraqê yarê Tirkiye rê çêkin
جعدي ما ري ما تشيكن میوان ما ده زیده وارن بله راحت وارن گلکی سپاسیاتت کم بریز جفدت از گوکچه سروکی کیتیا کمپانی گشتیاری شاخه روشلات آنادول میوان ما بزرگ سپاس اجی سپاسی و دکم خیرات سرچاوه خیر سلام سرچاوه بله تماشاوان نجان نها راوین سترک آماده امی بچن جم راوین امی بنی رنکاوی راوین ده وین آوندا گشتیاری ده جناوا وان گشتیاران چج مره ببیجی راوین کرم کم تینه جمته هیوی دار از پیشی داری حسب حال چیه که فرق بکنم انا که اگر مساعدان بدن اما لسر برفی کاشونه که گلکی خوش و که بینن وقتی جامعه پیگیری ام آرتوسه با چیای آرتوسه ام نافچه وستانه یا وانه نه لوی داره البته ناوند که کاشینی یا گلکی زیده حیوان نه تنه به گشتیاری خو یا هاوینه نه تنه به گشتیاری خو یا دمساله که لی به گشتیاری 4 دمسالان گونجاوا گلکی پتانسیلی که گلکی زیده هم گل هست که وانی را بهرد بیشن بهروانه هیچ برویه که هم هاوینه خلقی که بخوازن تکون بهری تاو قومی ببینن جبوان گونجا و هر وقتی دن جبو زوستانه جی پتانسیلی که گلکی زیده هست لهمبری وی پتانسیلی جی حتی نه تو رازمانیه که بریکو پیکو باشتر نهادیه گرن جبر ویگی لنوا وانی به تمامی تنه او جی کاشونی هست جی کاشونی او در تنه روستانه بلندیا ویجی اما او کنجکی جای آرتوسی به ویژه کنیزکی 2400 متره لسر وی جای اکوارن دخوازن خو کاش بکن یعنی کاشونی بکن او دکار وار نفداری کاشونی بکن ما که وند بینن نوا هفته یا لیدی ساجی حجمه که گلی کی زیده یا خلکی لوی داریه ام پشکی نزدیکی خلکی جبن که مرحبا چاوی تو باشی باشم ناویتا پاش ناویتا نایم صادق او جی کاشینی لناوا باجاره و با کیف که چاوی منظارت دینن یعنی هبونا وی تسهیل و دریج بو خلکی وانی مانا و توی چی زاورنده چالدرانی جاو ام نچونه چالدرانی مرشیات نورا ورا سوازارا دهارنده سو میج دهارنده وکینی سوانی زاورنده ایکوارن مثلا الفدری کاشینی بکن پیوسته پرورده که ببینن ایتمه که ببینن ورا ایتیمک تشته کم بینه تنه اما چه خب بزام مزارتی yok مچ زان و باشه گلک سپاس جن زارو کال پیر کی هبن دکارن وارن لفدری کاشینی بکن و که مگوتی وان نتنه ل باکوری کردستان ل سرانسری ترکیه دواره گشتیاری دا باجره که گلکی گرینگه در ریزا 14 دا هی در کل سرانسری ترکیه هر زیده میوان خو هواندنه و که تجامعه پیگیری دو سالین پاندمی دا گشتیار پچکی کیم بون ل دوان سالین داوین دا رژه که گلکی زیده گشتیار برای خوددن وانی سال چویی 2023 دا نزدیک 700,000 گشتیار هاتن ناووانی لهلادن گشتیارن کو گلکی زیده تنویدری وانی نه دوان دامین داوین دا جیل باشور کردستان جی عراق جی گلکی کستین ل خدمت گزاری وانه بگمان گونجاو نینه به تایبتی جبو وگو هستن جبو جیرخانه باجر جبو اوتیلان گلکی کی ماسی هنه لهرا دندوان دنین داوین ده تگوتن کوی بالا فرگه ها وانه جبو سیمه ها بیتا گرتن دموی ندیاره لی او بیا گمان که لسر اسنافین خلکی لسر خلکی برای ده سال 2018 و 19 هنده روزانه نزدیک 20 21 22 بالا فر لوانه رادبونو داده کتن لیدوان دم داوین دا هجمارا وان بالا فرین کوتین وانه بیا 8 یاجی نه تیر نکه بلیت وان گلکی بهانه لهلا دن گشتیانی کوج راقتن نوا ترکیه باجک جوان تستندن بو ولاتندن او باج گلکی کمل او پچکی زیادت لگوری خلکی کومال نوا وانه دیتی بحثا وی کی دکرن لهلا دن لنوا وانه هن پروژه هن البته هم جهلا اودای بازرگانی و هم جهلا والیتی و هم جهلا شهرداری و پروژه انگلکی مزن هنه کدو دهاتی دا او پروژه بنه فکرن و گشتیاری وانه برفرهتر و گشتر ببه بنرن زاروکن جنن خورتن کالن پیرن این کو بخازن چه نوع هفته به چه نوع روزی به دکارن وارن لوی داری خاکاش بکنم جای نزدیکی زارکی ببین مرحبا تو چه دیکی؟ اشتراک ناویتا چیه؟ میراج میراج تاری مکتبی میراج اوقات کیف الوی داره؟ از آبخه چی؟ از آبخه
تمام ده باشه استرا زاروک دکارن بسر خواجی لوی داره کاشینی بکن لی اف جیو که امنا لینا نزدیکی 14 ساله وکریه جبر کو جیه که پچه کی نظمه برفا داره زود حالا مهونی وک هر زده دو مهان لوی داره کاشین تکیرن نه پروژه هاتی حاضر کردن کو و تاسیس سال و داره برنجیه کی دن یه گنجافتر دا کل و داره دیدن که دریشتر دا خلکار بر داره کاشینی بکن هم لجول مرگه هم لوانه هم لقرسه هم لارزرومه لباجرین باکوری کردستان گلک ناوندین کاشینی هنه لی وقت ما گویی لوانه یک تنه هیه د پیشروج دا تی پایین کو هجمر وان زیده ببه ام هنه کی بحثا بنگه ها باجر بکن د نوا 81 ولایت ترکیه دا وان در رضا هفته و دو آندانه دواره گنجاو بونا جیانه دا هر چی قاسی خودی پتانسیل که او قاسی گلکی زیده بجی هم هاوین هم زوستان هم بهاره هم پاییزه خلکار بل ویدر گشتیاری چی بکه پتانسیل وی نای بکارانی زیده تر جهل جیان واجی و که مگوتی در رضا هفته و دو آندان جیده لهل دن هجمر که گلکی زیده بیکاری لنوا وانه هیه در رضا در نوا 4-5 باجارن سرکه دا یکو بیکاری لوی باجاری گلکی زیده رجای جوان باجر هجمر جوان باجر گلکی زیده وان در رضا سیسیان دا نوا 81 باجاران دا دواره نفوسا جوانان دا لی بیکاری جی گلکی زیده 19.7 رجای جوانان دا نوا نفوسا وانه دا دیسا 19.2 رجای بیکاری جبر وی که جی لگوری آمارن توی که در 2023 دا نزدیک 50,000 کسی وانه کوچ کرنه لی هر چه بجی وان وکا ستیرکا روجلات پناسه کرن به راستی ده هر دم سالی دا جی وهایه وانی دبیجن لآخرت ایمان لدنیای جی وان گلکی سپاس زور سپاس راوین سترک تج ناوا گشتیارین کویرو لوی ناوندا کاشونینه لگل ما بویته گلکی خوش کرجی د دربار وانه ده لی میوانک نهال کلک امنه دما کو بحث وانه دکه جتا خوشتر دکه راوین کک شمسدین بازکورت اوجی سروک کومله کارساز و پیشسازین ریکخستی کوجیرات بیجن وصیات هر دمه بحثا وانید که هر دمه دلی ویل سر وانید دشاوته هر دمه خوازه وان ببسترکک لوی دوری اما بنیرن که اوی چجمره بیجه که شمسدین تو گلکی بخیراتی گلک صاحبن مالا و آوابه جبو ایرو ام و لناون دوانه لکشونیا که گشتیار لی هری زیده جه که وها خوش خوازایی ام و بنیوان دکنم گلک کیف خوشن مگو مادم ام هاتنه وانه دوی که شمسدین ورج مره بحثا وانه بکش بر هر دمه یک روژواته هیا او جی خدمت گزاری لوانه براستی تو هر دمه داخوازت کی جهمو آلیان خدمت بو وانه وره کرن دوی چش بو وانه وره کرن کو آف ناوندا کاشونه ببه ناوندا که ناف دولتی یعنی جدبرین دنجی خلق ورن بله بری هر تشتی از جه تمامی تماشوان و را سلاو و ریز خودشینم هر جار ملسر اینترنت دیجیتال هف پیوین چه دکرن ما بحثا رندیه خوشی وانه بوارا بدفکی دانی زمان لیرو هم بخو هاتن و بچاوی خود به کامرای خودیتن تشتاکی گلک خوشه چاکو هم دزانن اف ناوندا کشونیه نزدیکی 10 سال بریانها به دربار 5 پروژه مزن یه حکومتی ده هاتن چه کرن او پروژه گلک باش بون اوان جیج بوی گشتیاری گلک باش بون یک فار کنگره مرکزی بو یک موزه بو یک شی اوا بو یک شی تکستیل کند بو بله یک شی پروژه کدنی بو جبوی وان اوی وان گشتی ناوند گشتیاری باش هری که در کهنه پیش دنیا تف بزن به گشتیار تف ونورا رازمانی بن عرض گلک کیمن یعنی جیرخانه لاوازه نه ضعیفه بله گلک ضعیفه و گاوه یعنی های دنیای لوی خوشی تنه و خوشی خوزایی تنه گرک که ام وانا بدن ناس کرن مالا و آفو بکنجی ایرو لورن تماشوانه و یک ناس نکنجی و ناونده ببینن مراق بکن و نوی داره ام وانا بنیوان بکن ام گله پی کیف خوش بن
لهر عالی دا لعالی امبیجن پیشسازی دا عالی گشتیاری دا عالی تارم دا حیوانجیتی دا جی وان ناونده که گلک باشه لی مخابن رازمانی بن عرد گلک خزمتاوی نای کرن. خزمتاوی نای کرن مخابن مثلا هاوینان براستی میوانی می بریان هاجی گو اوتیل صدی ست تجربن بله. چما هون نکارن یان جی برپرس چما نکارن زوستانی جی وی کی بکن یعنی بهلن زوستانان جی همی اوتیل تجیب بن گشتیاری زوستانی برف پیش بچه یک ناوند هيا لترينا كبي گومان بله. مثلا نکارن ناوندین زیده ترو کوي چیکن جبر برف از دبینم همال هر دری هيا بله بله براستی ناوند نه اواتنیه او جیاجی جیه که ویگا و گلک خوشه لیبله جیه که سر باش لیکولی نهاتیه کرنی او جیه وانه او کشونیا گشتیاری دکاره بشش ماه بردوام بکه هر تون برفاور هيا هر تن برفاوی داری هیا چاوا کل وی داری جی به ارزان مالیت و چی بیا وقتی او ناوند آتیه به ساز کرنی و سا بکارانینه و گاوه تو بچی دیر اخترمانی جی بله. خوازاییه که خوی رندیه که خوی باشقه هیا تو بچی شلاله یا مراد یه جی تشتکی و ساهیه تو بچی که داری یعنی 4 موسیمان خوازایی خو رندی خو باشی خو وان ناونده که و سایه لی مخابن نهاتیه ناس کرنه رازمانی بن عرتنه جبر و از بر خود کوم گل جراجی مالا و آوا به بریا تلویزیون و بریا سوسیال مدیای بریا تویتری وان تشتین وانه باش تایبت هم تینن سر دیمنا کک شمسدین مروف مثلا هات وانه دوی مرو لور چه بکه کو ببینه چه بخوره ببه بله براستی کن زوستانی هاتن وی داری خارن و خارن وانه گل خوشن ماسیه وانه هندزانن تایبتن گوشت وانه هندزانن گلک تایبته خارن و خارن اوی گوشت و ماسیه اشکری پنیر و اشترا بیجم نان تندوری یعنی گلک تشتی تایبت یه مالان هنلوانه جی دیتنه جی گلک زافن مثلا دیر اخترمان به تایبت جکو ناوندکه ارمنان یا وان ملت دنی او جه که قرارگاه لی 100 جه گریدای دیر اخترمان هنک وره دیتنه دیر اخترمان بهار دیمن جدا زوستان دیمن گلک جدانه یعنی وان هر جه که وی خوازایاوی وک جنتک و بیتناس کرنه براستی یک هدفان جی آرمان جان جی اوه گشتیار جی باشور کردستانی جی بینه بله. وی پیوندی هون چاوا داتینن هولین و هنه مثلا هون بهلن جور جی هجماره که زیده تر یا گشتیارا بینه ورجبر لور براستی اف برف نینه بله. اف ناوندین کاشونه بله. نینن بله. هاوینا مثلا گولک وکه گولاوانه نینه اون چاوات کارن جور گشتیاران بکشینن براستی یعنی وی ملی دا چاوا مگوتی دولت زیده حول ناده که نافبرا کردان دا تکیلی تجاری مناسبت چاندیجی ورنه کرنه او دانستاندنا یعنی به برخودانا سازی وکمه و یا ایدن özel sektörü بوانا چه نابه گره به گلنپری دولت لسروی بسکنه که دانستاندن وان گلاوانه چه کرنه ایجا مالا و آوا که برای تلویزیون آوا که هم دزانن تماشاوانه و که به گله به قدر و قیمت هنه اولی که ما تماشا کن اونجا گلک جارانتینن سر زمان به ویریه به دلخوازی ورن اوان جهانا ببینن کشف بکن که گله می کردستانی جی وره وی دریب گشتیاری اموانا میواندار بکن از گلکی کیف خوش بوم که شمسدین بوسکورت سروکی اوده بازرگانی و ببوره خودی وسیاد بو آونوسا کوملیا پیشساز و کارساز ارگانیزه یوانی تو میوانی مبو گلکی خیراتی زور سپاس زور سپاس خوش مالی آوا
بله تماشاوان نیجا هفکار ما راوین سترک کو بری ام بین ور هات ور اف چند روزن لوی داره آماده کاری آنده جمره ریک دخش بو کو ام کاربن وی بلتنش ور پیشکش بکن راپورک جی آماده کریه راپورک بگشتی بحثا وانه دکه وان خودی هزه که چاوایه و حتی ها چه جبوی وانه هاتیه کرن دوی هینا زیده تر چه بکرن دالی آبوری در روشاوانه چیه اما دوی راپور راوین سترک ده ببینن و پش را دی سامیل ور بردوام بکن به گل کله چیا خوزا دیروکو هر جوره دولمندی خواه باجار وانه لباکور کردستانه. باجار خودی نفوسه که نیزی میلیون نیوه کی تاوی وان همو پوتانسیل خواه ده واره گیشبون و پیشکتره ده در رزا هفته و هفتان دا جی دگره. در لیسته باجار هری گونجاو بو جیانه دا جی رزا وانه هفته و دویه. رازمانی کم خدمتگزاری لاواز و قلیته جیان لباجر گلکی نظمه. وان نکو تنی جبو خواه جبو دهان زیده تر باجاران جیه که ناودنگه و پوتانسیل که گرینگ وی باجاری ده هیا. آلی گشتیاری دا، آلی آجالداری دا، آلی خوزایی دا. آستانگی همه هری مزن اوه کو بانگ ما تنیج مراد مینن یعنی گهدار بانگان ناکن گهدار بانگ ما ناکن داهاتا باجر جسدی هفته و چار لسر جودکاریه جسدی سه لسر پیشه سازی و جسدی چار جی لسر بازرگانیه دوان سالین داوین دا در یکی نو یه دباری جی بو باجر و بویه کو او جی گشتیاریه لگور توی که سالاچویی 609,963 گشتیاران سردانا وانه کرنه. جوان 326,000 بیانی 283,000 کس جی خواجی بونه. لترکیه باجار چاردمین وانه که هری زیده گشتیار لیحوینه. لی کپاسیته باجر جهلا خدمتگزاری و تیلی نیوی و هجماری جی ناکه. جنevroze hatta meha donzda gelekten yani o saat çedbe le otela cinamine bir şey de rezervasyon tiken mesela havina dumeh bir şey de gele rezervasyon verekerin kujbu otela da cibimine vere vane je Bajar Kurdistan je gelekten wan hem oteli erzane hem xarno erzane hem alvero erzane behravanı gelek xoşa ser behravanı gele tesise gelek xoş çeken kujbu millet vere fayda bine Zivistanı mesela jboy Zivistanı gele tesis vere çekirin geçtiğer sadece havini ney Zivistanı jivere. Havinan levane otel cesedi set tecedibin u heri zede jî İranî tên. Lê zivistanan rewş berovajî dibe. Tevî ku berfeke zêde dibare û xwezaya bajêr bo geşta zivistanê gelekî goncav e jî ew bingeh nîne û tenê navendeke kaşînê heye. Rê û bingeha veguhestinê ne goncav û bajarvanî li asteke nebaş e. Milletvekiliye, siyasetçiliğe bu memleketi hükümeti naxeftin, tuşulu naken. Em bu konuyu da zaf acizin. İran berserime, Irak berserime, em bu bazaravi vanher duala zaf şöyle diken. Bu turizma bajarı. 2019'dan da biz uçağı mehebin ve demin ne uçağı mehane. Millet ne xaş nikarim biçim ben. Em nikarin grubu xo binin. Em bu sağlık turizmi zaf me heskir em ser golavani ser behravani bixeftin. Maalesef ev hizmeti hicamın peşi de haberdan xuda go ulaşımı da em zaf sıkıntı dikişin. Hemû ew tablo wek fatureyeke giran li bajêr vedigere. Asta bêkariyê li gor Tuyikê ji sedî 19.2 ye. Sala çûyî 50,000 kesî ji wanê koç kirine. Wan ku bi pênasekirina xwe ya stêrka rojhilat tê zanîn, dûr e ji sûdgirtina li vê çûrûska xwe û kêm derfetî li bajêr bûye bar. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Wan.
بله تماشاوان نیجا اف جی راپورک بو باوای کی گشتی بحثا و پارێزگەهێ کرد پارێزگەهاوانێ کو mêvanên me jî ji xwe gelekan ciwan heman tişt hema bêje bi kurtî be jî anîne ziman temamê derfetan li ber destin hene lê divê xizmeteke zêdetir jê re bêkirin divê jêrxaneya wê zêdetir bê amadekirin ku geştiyarên zêdetir bêne vê parêzgehê xelkê vê parêzgehê jî bikaribin sûdê jê wergirin niha xwediyê kompaniya geştiyariyê ya hîvar Tour Travel jê re dibêjin Birêz Okan Yıldırım Çakar li gel min em ê binêrin ka ew ê di derbarê geştiyariyê de çi ji me re bêje kek Okan tu bi xêr hatî Sağ olun, spas. Hûn jî bi xêr hatine Wanê, memleketimde Sağ bî kompaniyeke we ya geştiyariyê heye Belê rast. wan jî bi rastî ji bo geştiyariyê gelekî guncaw e her tişt lê heye ji bo xelk were xelkekî zêde were kengî zêdetên û kengî lawaz dibe zeîf dibe Belê wekî we gotî van bi rastî jî pir xweş e zef tiştê xweş li Wanê hene Milletê derva gavatê Wanê kînga tê em pêşî bêjin biharê gelekî zeftin hênike vir hênike zef xweş e di mesela Tirkiyeyê jî em bêjin di bajarê dine satêne Wanê di biharê di Iraqê tin Kurdistanê tin li İranê tin İran bi rastî jî zêde kes tê Li Kurdistanê jî kêm kestin em dixwazin zêde kes werin Zêdetir ji kîjan bajarên Herêma Kurdistanê têne vir ji Hewlêrê ji Duhokê ji Hewlêrê tin Belê. bi rastî hin kes hatin vê biharê derbas bûyî gelî kes hatin li wan birê Wanê tev gerandin piştî Wanê em derbasî Tirkiyeyê bajarê de nebûn bi rastî jî kêfa min ji wan pir wan re hat kêfa wan jî hem Wanê re hem jî di aliyê Tirkiye re hat em pir kêf xweş bûn Çi lazim e bêkirin ji bo wan zêdetir bê naskirin ji ber me got her tişt heye lê xebera kesî jê nîne çawa hûn dikarin bihêlin zêdetir bê naskirin Belê îro em dibêjin ez pêşî we pîroz dikim wekî hûn îro hatine vê derê hûn karê îro dikin bi rastî jî zaten em gere her dem vî karî bikin ez we pîroz dikim hûn hatin vê derê reklama we vê kir ez her heftê her rojê ez tême vê derê ez millet dînim vê derê dim naskirinê ama kir hûn gerekî werin reklama vir bikin ve reklama vir kir îdî îro şûn datir em dibêjin hemî kes hemî cihanê da îdî dizane di Wanê da vê derê avalı qayak merkezî bi Tirkiyê dibêjin vê derê heye û we da naskirinê em gere reklamê bikin yani ez dînim ser wê yekê Mesela hûn bi xwe reklamê dikin weke Belê, em kompaniyên geştiyariyê Belê em reklama dikin ser Instagramê ser sosyal medya em dibêjin ser wê derê ser internetî di hevalê xwe re parve dikin yan jî diyê naskiriyê xwe re parve dikin lê têrê nake Belê têrê nake belê têrê nake îro bi rastî jî we îşekî pir xweş kir ez we pîroz dikim Zor spas ji bo hûn karibin turîstên zêdetir geştiyarên zêdetir ji Herêma Kurdistanê bînin vir hûn çi dikin tu xebata we heye di wî warî de bi rastî jî em dibêjin yani em kêm hemnaz dikin em yek zimanê xeber didin lê em kêm hemnaz dikin zimanê Kurdî biçekî çawa bêjim yani zêde zengîn e em baş Kurdiya xwe mesela ew nakin nabêjin ez gerekî herim Kurdistanê gerek Kurdistanê hin xayî kampanyayê werin di vê derê milê aliyê Tirkiyê em hemnaz bikin paşê jî em ê reklam bikin bi vê şeklî em dikarin mesela hem li aliyê Kurdistanê jî mêvana bînin Wanê hem jî em dikarin mêvana vira biherin Kurdistanê li Herêma Kurdistanê bi taybetî aliyê Hewlêrê ez dibêjim havînan gelekî germ e yani germayeke êdî mirov jê bêzar dibe dema ku wir zêde germ e vê derê keş û hewayeke hênike xweş ez bawer dikim heta meha 6-7 jî ne êvara divê mirov çakêtekî jî li xwe ker hênike ji bo vê yekê hûn ê çi bibêjin ji xelkê Herêma Kurdistanê re ku havînê berê xwe bidine vir Herêma Kurdistanê re ez dixwazim vê yekê bêjim em divirin bendawa sekînî ne em amade ne hûn dixwazin kî piçekî leşmava sar be werin Wanê Van bi rastî jî hêviya we ye bendawa ye sekîn ye em jî hêviya we bendawa sekîn ye ku werin vê derê em hev naz bikin em wextê xweş bi hev re derbas bikin gava Kurdistan germ bû em dixwazin vê derê Wanê hûn wextekî xweş derbas bikin gelekî spas Birêz Okan Yıldırım Çakar xwediyê kompaniya geştiyariyê ya hîvar Tour Travel di mêvanê me bû zor spas spasiya te dikim serçavar hatî Belê temaşevanê nêja we bihîst demê ku hewlêr germ e mirov ji wê germê bêzar dibe bi rastî
هم لوانه هم لجولمرگه هم لدیرسمه لگلک باجارین دنیین باکوری کردستانه هینکه مروف ایواران د جامده دوی مروف چاکیتا کی جی لخوکه ایجا تام و دما گشتیاریه و دمه و زوستانم به تایبتی هون دبینن یعنی لوانه میوانان جی بحث کر اری اف ناوندا کاشونه نها هیا لگلکین دن هنه جواب چوکترن جی لهنه يعني نتنه یک ناوند هيا مروفت كاره دم دريج لوي دري گشتياري زوستان يجي بك دبيجن ام آمادنه ام لهويا گشتيارانه تمام خدمت گزاريان بردستن و گلکی جي كيف خوش بونه كو ام وكر رودا و لوي دري آماده بونه ام ددنه ناسكرن بيگومان نها بريا اكران روداوي بحزاران کسین کو خبر وان جي نبو اف ناوندین گشتیاری زبستانی الباکوری کردستانی هنه نها پی حسیان دیتن دبکو سالاته پلانین خوچکن به مالباتی یان بتنه ورن بیجن از بچم لباجاره کی باکوری کردستانی هرم ناونده که کاشونه شخوره لوی داره کاشونه بکم ایدی ریجی دیارن مرو بچرنگیت کاره خوابکینه وان ناوندین کاشونه چه جولمرگ به چه وان به دریه سرزیر و هر وها دریه ابراهیم خلیل جی دو دریه سرکینش با کمرو بکاره به باشور کردستان وره لوان باجارن هنک لوان باجارن کو هاوینان هنک نوزوستانان جی گلکی سارن برفک زیدل وان دباره ده هر دو ورزان ده جی مروف گشتیاری بکه میوانه کی منی دن هيا بخوا خلق وستانه يه في دوريه كك جبرائيل باتاك نهال كيلكا من بخيراتي تكاريش مرانه کی بحثا في دوري بك بحثا وستانه بك چه هي الوستانه قديم خلق فراخونه يعني وستانه ماجي بيجنا تا قاخ مركز ما شي في خلقتني مسافر ما جالكتني يعني تورست جالكتني يعني جا شما داجي او دولت چه کریه گلک چکی زفرنده خاقتنی ویدارجی مثلا دنم میوابری دنی گلکی دنی مسافری من دنم مالی خدا و نرید دمینن آکادا دمینن دنم مالی خدا اوتيل نين الفر لوستانه اوتيل وستانه هيا ده جنالي تاني لي وان نيزيكاش قد كارن لوانه بمينن اينه اي كل فرجي دمينن وان دبن مالي خد مالي كده راسه ليفان پرورن يعني راسه بس خوش گلکی سپاس تو خوشی کاشونه دکی ام خوشم تو خلکه فیر جیدکی کاری ما مستطیع جیدکی مروف دچ قصیدت کار فیر ببر چند ساعت انسان کی اكو هذا مثلا 9 فازا شنو بشاكه چند جاری مرود که و حتی فیر دبر نه دوی مروب که و دمی مروف کت بوان اف بلاوین دنگی و اف جسمه نگی مرو ناشکی نه تاني مرود که و یعنی او جی سر برکه ناشکی یعنی ها تو اواوینینه لا زراري اوانا الورتينا كريكرن راس اشادتي چقاسينا كريكرن اوا كيرامونا günlük 5 milyona اف بدسو 5 مليونينا قالك ارزان البوري دافرين دنوصا ارزان يعني فرا انا جري قياقه ما انا جري قاقي هكاري وندرا بويا فرقيه قياقه ده هم مثلا اوفيد نين دو يجي خدا بويا فرقيه اي جولاميرجي جي ارزان اي ورشي ارزان قالك ورشي ارزان انا جري وندرا بويا ارزان انا اري وكيد انت تشج مره بيجي مثلا خلق چما بينابر خلق چما بينابر گوندی ما مثلا انا گیری چوری وان گوندا پیسامه 10 نمره عجمی پیسی هيا ikinci atava me vrem mesela acemi zundu kanım bikevin yani pis rında ama van der pis yan der mesela ona çiğ da haber dedin çiğ azal tehlikeli ne vidam mesela insan var evi deri dikara ko rahat şmut ke akoya mesela zuzu insan bikevici zararı ne kadar zararı ne vine ama van der da pis yana yüksek ya İnsan bir kere tehlikeli yani pis tavha düz bin koştura ne jibo mrof خوشم buna acemi azavrında ha jibo kese kunuzan aynen buna acemi azavrında buna mesela ye tezatı neji xubadın azuzu mesela ne işin ama ikinci atabedini de öğrenci mesela hocam kan rahat hatta kengi berfa ve hayalver hatta ne mayısı da haya hatta mayısı mrod karel ve deri kaşune bke خوبشم hatta yaki mayısı düdün mayısı ده حتى ده ميسج بلا خوش متكبر نها تشخص برف العرديه
راحتنا متر راحته متر 45 سانتیم راحته 45 سانتیم جبو کاشونه چقا سبب باشتره 20 سانتیم هیچ بس 20 سانتیم 20 جی سانتیم بس جبره راحته لدوی برفکه هشک بنا و سنا به طبعا نرم تمام به اشکالی خا خلاص اون نمره چیزه گلکی سپاس که جبرائیل ما باتاک تو خلک وستانی ایوی گندی سرچاور هاتی تو میوان مبوزو سپاس بله تماشاوان نیجا او جی کسی خلک ویدری بو ای وستانی بو سر بوانه و هم خلکی فیر دکن هم بخواجی تین لوی داره کاشونه دکن دوی از وی که جی ببیجم لسر آستا ترکیه جی نتنی لسر آستا باکوره کردستان لسر آستا ترکیه جی کاشونوان هری بهز ین کود پیشبازیان ده دبنه یکمین دبنه دوامین جولمرگ و جوانه در دکون جبرکو پیستین وان هنه جبرکو ناوندین وان ین کاشونه هنه دکارن چند محال سر هف خوافیر بکن دکارن پروواین خوا بکن دکارن روزانه پرورده یا خوا بکن جبروی کجی سرکفتینه بریا هفتیه که بوازنه شاشبم لگیا وره لسر آستا ترکیه 700 ورزشوان کاشونه چون لوی داره پیشبازی کرن دیسا این یکمین خلک جولمرگ بخوابون خلک گوره بخوابون وان جیب همان رنگی لوی داره الوستان کاشونوان گلکی باش در کتنه لورتینه پرورده کرن جبر کو اف ناوندین کاشونه دمه کو گشتیار لینه بن کسی کوش کاشونه حس دکن تین لور خوا پرورده دکن تین لور فری کاشونه دبن او جیب راستی در فته دده کو ورزشوانین بهز ورزشوان باش جوان ناوندان در کون شخو میوان ماجی بحثاویه که کرند بیجن تشتا مهم آگرینگ اوه یعنی خدمتك باشتر جيرا ورا كرن هنا كيدن جير خانه ورا آماده كرن و كاشونوان گلکی باشی جوان درادر کون و هر وها و کاربن گشتیاره کی زیده تر جی بکشینن وان ناوندین گشتیاریا زوستانی گشتیاریا زوستانی چیه زیده تر او کسین کش برفی حز دکن ورن دناوا برفه ده ایکو بخوازه کاشونه بکه کاشونه دکن ایکو بخوازن شخوره بمشن هنک جیتین تنه صورت خود گرن جبوی وی کجی اف دورانه گلکی گنجاون یک جولمرگ یک وان دورین دنیان باکوری کردستانی جی وکه ارزروم ناوندین گشتیاری از وستانی لوان دوران جی هنه لی ایرو ما خواستون وانه ناس بکن ما خواستون و ناوند کاشونه یا وستانه ناس بکن دما و بریار دا هون ورن اف دور آماده حتی دو مهندن جی و برف هبه و جبوی کاشونه جی گنجاون جولمرگ زیده تره بگومان جولمرگ دما برفه درشتره برفه که زیده تر دکوه و دما کمرو بکاره به کاشونه جی بکل ور درشتره لیل وستانه جی اف دور نبه جی دورندن ین کاشونه هنه هندکارن سوده جوان ببینن ج باکوری کردستان هندکارن ورن مگوت روزانه اتوبوستین اگر بالفرگه کار بکه بریا بالفران جی هندکارن ورن جباشور کردستان جی هندکارن بریا دریه سرزیر و دریه ابراهیم خلیل خواب کینن وانه و جوانه جی ورنه و ناوندا کنها عملینه دمامه تجیب و تماشوان نیجا یک دم جمیر دمامه هبو ام گیشتن داویه هیوی دکم بدل وبو با وجه حس کربه و سالا دید پلانا وده هبه هون بری خوابتنه و ناوندا کاشونه هر شاد و بختور